Бүгінгі таңда сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, осы вебинарды бүгінгі күні мен өткіземін. Менің есімім Алия. Я думаю, что мы можем уже начать, потому что время уже больше 11. Біз қазірден бастайық. Подскажите, пожалуйста, в чате, видно ли экран? Видно. Спасибо большое. Давайте, вебинар пройдет на 2 языках, так как дополнительно ведется еще трансляция на YouTube. Я буду говорить на русском языке, затем буду дублировать информацию на казахском языке, чтобы было удобно всем коллегам. Я начну с нашей августовской презентации и освещу все важные моменты, которые касаются образовательных организаций и того, какие изменения компания Күнделік внедрила в свой продукт, то есть в систему. Осы бүгін мен сіздерге вебинарды өткіземін. Вебинар 2 тілде өткізіледі. Біріншіден орысша айтамын, ары қарай қазақ тілінде тура сол ақпаратты мен сіздерге айтып өтемін. Мен қазір презентацияны аштым. Бұл тамыз айының презентациясы болып табылады, бірақ мен жалпы ақпараттың орнына, негізгі ақпараттың орнына осы Күнделік KZ жүйесіне қатысты барлық жаңалықтар туралы ақпаратты айтып өтемін сіздерге. Итак, давайте начнем. Из изменений, которые касаются самой системы Күнделік KZ. Первое изменение, наверное, наиболее приятное для вас, это то, что мы установили в критериальных журналах формативное оценивание, то есть работу на уроке по умолчанию. Теперь работа на уроке, ее не нужно будет добавлять, чтобы выставлять оценки в журнал. Сейчас я покажу, как это работает. Вы заходите в журналы. Далее вы видите, что вместо «ответ» все работы на уроке по умолчанию уже установлены. Заново добавлять их не нужно. Затем вы, как уже привыкли, выставляете формативные отметки. То есть это была достаточно сложная разработка, но за лето мы успели ее сделать, поэтому сейчас будет намного удобнее вам использовать журнал. Құрметті әріптестер, менің айтып өтетінім, қазіргі таңда бұл Күнделік KZ жүйесінің өзіне қатысты мәселе, бұл критериалды журналдарда формативті бағалау сабақтағы жұмыс әдепкі түрде орнатылады. Яғни бұрын сіздер сабақтағы жұмысты қосымша түрде қосып отыратын едіңіздер, ал қазіргі таңда біздің компания оны журналдың ішіне автоматты түрде тұратындай етіп жасады. Сондықтан сіздер қарапайым түрде журналға өтесіздер критериалды журналдың ішіне, және назар аударатын болсаңыздар, формативті белгі деген баға түрі автоматты түрде тұрады. Және оны қосудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Сіздер өздеріңіз осылайша формативті белгілерді журнал бетіне қоя беретін боласыздар. Следующее наше изменение – это предметы по выбору в табелях успеваемости. Как вы знаете, в 125-м приказе о введении документов строгой отчетности были изменения в формате табеля успеваемости. Теперь там нет такого понятия, как прилежание, а также появились колонки «Предметы по выбору», куда должна вноситься информация о факультативах и кружках, в которых участвовал учащийся. За летний период мы успели внести эту доработку. Сейчас покажу, как она работает и что нужно с этим делать. Чтобы выгрузить табель успеваемости, мы переходим во вкладку «Образование», затем «Отчеты». Выбираем «Успеваемость ученики», выбираем «Учащегося», строим отчет. Далее нажимаем на кнопку «Подписать ЭЦП», чтобы выгрузить ЭЦП конкретного выбранного учащегося. Если нужно подписать ЭЦП для детей всего класса, то нужно нажать на кнопку «Подписать ЭЦП табели всего класса». Меня хорошо слышно, коллеги?
Слышно, да? Да. Да, слышно. Хорошо, спасибо. Нажимаем на кнопку «Подписать ЭЦП». После нажатия на эту кнопку у вас выйдет вот такое дополнительное окно, куда нужно внести дополнительную информацию о табеле. Здесь мы видим фамилию учащегося. Если мы нажали на кнопку «Подписать ЭЦП табели всего класса», то у нас выйдет большое окно, где будет полностью список всех детей. Далее мы вручную вносим номер табеля. То есть каждая школа ведет книгу учета табелей успеваемости, и каждому табелю присуждается какой-то номер. Вот этот номер сюда нужно вносить. Дальше колонка есть «Предмет по выбору». Здесь мы выбираем какой курс или, например, кружок, который был в школе, нужно зафиксировать в табеле, то есть в рамках образовательной организации, и вносим название этой дисциплины. Например, занимательная математика. Обратите внимание, что весь текст не поместился. Это функциональное требование к табелю успеваемости. Там количество ячеек и символов ограничено, поэтому название вы вносите максимально 15 символов. Мы сейчас сократили название, указали «занимательная математика». Также, если предмет, то есть этот факультатив оценивается, то вы ставите результаты первого-второго полугодия в виде оценки или в виде оценивания в форме зачет. Я сейчас для примера показываю. Если предмет не оценивается, то ставить ничего не нужно. В любом случае эти факультативы фиксируются в табеле, но если они не оцениваются, там будет просто прочерк, это не ошибка. Далее то же самое с годовой. Мы ставим либо годовую оценку, либо ставим зачет, либо ничего не выставляется. Следующее — это поведение. То есть классный руководитель оценивает за учебный год, либо же за четверть поведения учащегося. Поэтому мы ставим знакомые нам оценки. Решение педагогического совета. По результатам учебного года, то есть в конце учебного года, всегда нужно ставить решение педсовета, например, о переводе учащегося в класс будущего учебного года. Поэтому мы здесь также вручную прописываем информацию. Если у нас большое количество учеников, мы можем нажать на кнопку действия, тогда вся вот эта информация будет просто скопирована всем остальным детям. То есть, чтобы каждый раз не писать заново, чтобы было удобно, вы просто нажмете на кнопку «Копировать» в рамках кнопки действия. Если факультативов больше, мы нажимаем на кнопку «Добавить предмет». Тогда у нас здесь появляется еще предмет, и он автоматически появится в табеле успеваемости. Затем нажимаем на кнопку «Подписать ЭЦП». После нажатия на эту кнопку у нас автоматически откроется сервис, который называется DocuLite. Этот сервис предоставляет возможность подписывать документы в электронном формате без необходимости их распечатывать. Вот так мы отправили документ на подписание ЭЦП. Вот он, наш табель 7 А класса. Здесь время, дата будет указана. И также автор, который отправляет. Отправить может как администратор в школе, так и классный руководитель. Чтобы посмотреть, нажимаем на табель успеваемости. И здесь мы видим вложение. Вот, это у нас шапка табеля успеваемости. И далее вся информация, которую мы ранее вносили, то есть предметы по выбору, вот наша занимательная математика. Здесь будут все итоговые оценки в основной школе из системы, они автоматически будут туда перенесены. Здесь будет указано поведение, которое вот мы ранее хор вносили, решение педагогического совета. Дальше
Дальше этот табель можно как выгрузить в PDF формате, чтобы распечатать в случае, если у вас пока еще вы полностью не внедрили электронно-цифровую подпись. Вы нажимаете, где вложение, вот указано PDF. Нажимаете «Сохранить», у вас скачивается PDF-формат того же табеля успеваемости, который при необходимости можно отправить на печать. Но по указу президента Республики Казахстан большое количество документов переходят только в электронный формат. Соответственно, данный сервис был внедрен в систему Кунделик. Продолжу с подписанием, потому что это актуальный вопрос на сегодняшний день. Для того, чтобы подписать табель электронной цифровой подписью, сначала классный руководитель заходит в отчеты, выгружает табели всего класса или нужного учащегося, затем нажимает на кнопку «Подписать». После подписания табеля успеваемости вот здесь в статусе будет указано то, что он подписал. После этого он нажимает на кнопку «Отправить руководителям на подпись», и табель будет отправлен директору на подпись. Директор заходит и уже подробнее выставляет подпись табелем. И после этого этот табель можно будет оставить в этой системе и не распечатывать. Если вы хотите посмотреть более подробно, как нужно работать с этим сервисом, вы можете перейти на наш YouTube-канал. И там вы увидите все видео, как подписать табели успеваемости с помощью ЦП для родителя, для классного руководителя и так далее. Все инструкции у нас есть, то есть можно оттуда уже подробнее посмотреть. Енді қазақ тілінде ақпаратты айтып өтейін, тағы да бір жаңалықтың екінші түрі бұл күнделік KZ жүйесінің ішінде үлгерім табельдеріне таңдау пәндерін енгізу функционалдылығы. Осы бір жаздың ішінде сіздер көрген шығарсыздар, 125-ші бұйрықтың ішінде жаңарту өтті. Және осы жаңартудың негізінде таңдау пәні пайда болды. Яғни осы табельдің ішінде бізде таңдау пәні міндетті түрде жазылуы керек. Таңдау пәні дегеніміз не? Ол мектептің шеңберінде өткізілген факультатив немесе үйірме. Ол бағаланады ма, бағаланбайды ма? Ол факультативтің өзіне байланысты. Бірақ табельдің ішінде ол міндетті түрде енгізілуі керек. Сондықтан табельді басып шығару үшін біз мектеп, есептер, үлгерімі, оқушылар, одан кейін сыныпты таңдаймыз, оқушыны таңдаймыз, есепті құрастыру деп басамыз. Әрі қарай бір оқушының табелін басып шығару үшін ЭЦК арқылы қол қою деп басамыз. Жаппай 8А деген сыныптың оқушыларының табелдерін шығару үшін біз барлық сынып табелдеріне ЭЦК-мен қол қою батырмасына басамыз. Осы батырманы басқаннан кейін бізде қосымша терезе пайда болады. Осы терезенің ішінде оқушының немесе жалпы оқушылардың тізімі тұрады, аты жөндері, ары қарай табель номері деген жерге бұл табельдерді тіркеу кітабында тұрған әрбір табельге арнаулы бір номер тіркеледі. Сол номерді жазуымыз керек. Мысалы, Сапарқызы өзінің табелінің номері тұрады. Соны енгізуіміз қажет болады. Әрі қарай таңдау бойынша пәндер. Мен жаңа айтқандай, егер факультатив өткізілсе мектептің ішінде, онда ол міндетті түрде табельдің ішінде тұруы керек. Сондықтан біз осы пәннің атауын енгіземіз. Назар аударыңыз, атауын енгізген кезде міндетті түрде пәннің атауы 12-15 символға дейін енгізілу керек. Себебі табельдің бетінде жалпы шектеулі символдардың саны шектеулі, шексіз деген жоқ. Сондықтан оны қысқартып та жазуға болады. Мысалы, қызық математика, қызық нүкте математика деп. Әрі қарай, егер мұндай пәндер бағаланса, онда біз
осы бағалау түрін жарты жылдықтар бойынша енгіземіз. Ол да қолмен енгізіледі. Егер бұл пән бағаланбаса, онда ешқандай бағаны қоюдың қажеттілігі жоқ. Жылдықта тура осылай, егер ол бағалау бар болса, қойылады, болмаса қойылмайды. Назар аударыңыз, ынтасы деген енді табельдің ішінде жоқ. Қазіргі таңда бізде тек қана тәртібі деген түсінік бар табельдің ішінде. Сондықтан біз тәртібін жазамыз. Мысалы, жақсы. Педагогикалық кеңестің шешімі бұл міндетті түрде енгізілетін жазба болып табылады. Мысалы, әрбір оқу жылы аяқталғаннан кейін біз педагогикалық кеңестің шешімін жазамыз. Мысалы, жылдың соңына қарай осындай бұйрықтың негізінде оқушы келесі оқу жылына ауыстырылды, көшірілді. Мен қазір мысал ретінде жазып жатырмын. Әр қарай әрекеттер деген қатардың ішінде, мысалы, егер сіздер жалпы сыныптың оқушыларын шығаратын болсаңыздар, осы деректерді әрбір оқушыға көшіріп отырмау үшін сіздер әрекеттер деген батырмаға басатын болсаңыздар, онда барлық осы жазбалар басқа балаларға көшіріледі. Егер таңдау бойынша пәндер бірден көп болса, екеу, үшеу, төртеу, онда сіздер пәнді қосу батырмасын пайдаланасыздар. Және бізде автоматты түрде осылайша қосымша тағы қатар қосылады. Керек болса тағы да қоса береміз. Міне осылайша. Әрі қарай табельді көру үшін ЭЦК қол қою деп басамыз. Осы батырмаға басқаннан кейін бізде автоматты түрде Doculite деген жүйе ашылады. Бұл жүйе арқылы жалпы мектептер өздерінің құжаттарына ЭЦК арқылы қол қою мүмкіндігіне ие болады. Енді табельге өту үшін, егер табель ашылған болса, осылай басылған ретінде болып көрінеді, ал егер әлі ашылмаса, онда осы қаралау жазбалары қаралау болып тұрады. Үстіне басамыз. Міне табельдің номері, біз жаңа енгізген табельдің номері. Бүгінгі күні, яғни біз оны бүгін шығарып тұрмыз. Сосын вложение деген батырмаға басатын болсақ, осы табельдің оқушының табелінің ақпараты шығады. Мұнда қазіргі таңда барлығы қазақ тілінде, себебі біздің жүйеміз қазақша тұрды. Егер біз оны орыс тіліне ауыстыратын болсақ, онда табельдің деректері де орысша болып қалады. Әрі қарай табельдің өзінің кестесі, мұнда негізгі пәндердің тізімдемесі тұрады. Олар сабақ кестесінен, негізгі жүйеден сабақ кестесінен автоматты түрде осында көшіріледі. Таңдау бойынша пәндер біз жаңа енгізген ақпараттар, мысалы қызықты математика, мұны 5-терді қойдық. Әрі қарай тәртібі деген жерде мұны жақсы деп қойған бағалау түріміз. Сабақтар саны, ол да сабақ кестеден автоматты түрде көшіріледі. Педагогикалық кеңестің шешімі автоматты түрде біз жазған деректер шығады. Бірінші бұйрықтың негізінде оқушы 8-ші сыныпқа өтті деген. Егер керек болса, сіздер бұл табельді PDF форматында көшірсеңіздер болады. Ол үшін вложение дегенге бассаңыздар, табель успеваемости, ол автоматты түрде компьютердің ішіне сақталады және қарапайым PDF форматында сізде шығады. Қажет болған жағдайда сіздер оны басып шығара алсаңыздар болады. Бірақ қосымша түрде айта кетейін, осы біздің президенттің сөзіне назар аударатын болсақ, көптеген құжаттар енді тек қана электрондық формаға ауысады. Сондықтан біздің компания осы Doculite деген жүйесімен интеграция жасады. Сондықтан болашақта сіздер табельдерді басып шығармай-ақ, яғни жалпы қағаздарды сатып алмай-ақ, барлық құжаттарды электрондық түрде жүргізсеңіздер болады. Сондай мүмкіндік бар.
Келесіде мен өзім сынып жетекшісі ретінде табельді баспаға шығардым және докулайт жүйесіне оны жібердім. Енді керек болған жағдайда біз подписать деген батырмаға басып, сынып жетекшісі ретінде қолтаңбаны қоямыз электрондық түрде. Физикалық ЭЦП тек жеткілікті болады. Мысалы, қарапайым түрде сіздер сонда немесе егов сайтында өзіңіздің ЭЦК-ңызды аласыздар және сол ЭЦК арқылы қолды қоюға болады. Қолды қойғаннан кейін келесі батырма «Отправить руководителю на подпись» деген батырмаға басасыздар. Сосын бұл табель автоматты түрде директорның аккаунтына барады. Директор өзі күнделік арқылы докулайтқа кіретін болса, оған жіберілген табельдердің тізімін көреді және жаппай қолды қоя алады. Егер қате ретінде табельді жіберген болсаңыздар, мысалы мына жерде қате кетсе, онда сіздер бұл табельді жойсаңыздар да болады осы докулайттың ішінен. Ол үшін удалить деген батырмаға басасыздар. Да деп басаңыз, біздің жаңа шығарған табеліміз жойылды. Және керек кезде сіздер қайтадан барлық деректерді дұрыс түрінде жазсаңыздар болады. Ішіндегі бұрын енгізілген деректер сақталады. Мүмкін егер сіздер байқамастан жабылып қалатын, мысалы жауып қоятын болсаңыздар, бұл вкладканы, онда қайтадан ашатын болсаңыз, ішіне енгізілген деректер сақталады. Мне осындай жаңарту өтті. Давайте перейдем к следующему. Как я ранее уже говорила, эта система DocuLight, она была внедрена ближе к 4-й четверти предыдущего учебного года. Сейчас вы уже потихоньку, я думаю, освоили, как работает этот сервис. Но дополнительно вы можете обращаться в службу поддержки компании, чтобы узнавать, как работает эта функциональность. Давайте перейдем к следующим основам, к следующим изменениям, если быть точнее, к следующему продукту компании, который в будущем также будет влиять на ведение электронного журнала. Это наш онлайн-курс «Цифровая грамотность для учителей». Это основной курс, который позволит вам ознакомиться с функциональностью системы. Просмотр курса и обучение бесплатно. Чтобы посмотреть этот курс, я вам сейчас покажу путь к нему. Для этого вам нужно будет зайти в систему. Также со своим логином и паролем вы заходите в систему. Очень важно, чтобы для получения сертификата важно, чтобы в профиле вашем было ваше имя, фамилия полностью. Какое имя стоит в системе, такое же имя выйдет в сертификате. Поэтому если там стоит администратор электронного профиля, у вас сертификат будет на имя администратора электронного профиля. Поэтому, пожалуйста, контролируйте, чтобы имя было корректно, чтобы учетная запись была персональная, только ваша. Затем мы нажимаем на кнопку «Приложение», выбираем приложение «Сертификация педагогов», «Открыть». Здесь у нас открывается сайт сертификации. Здесь вы можете посмотреть и подробнее ознакомиться, что вы получите, изучив этот сертификат. Нужно нажать на кнопку «Посмотреть курс». И здесь вы увидите полностью список всех уроков. То есть каждый из разделов, в каждых есть подразделы на каждую тему. Вот 3-й раздел — это раздел, касающийся системы Кунделик. Также практически в каждом видео уроки есть видео и также дополнительное описание. После прохождения курса вы можете нажать на кнопку «Пройти тест». Далее здесь вы увидите условия получения сертификата. Нажимаете на кнопку «Задание», и здесь вам предоставляется 40 минут прохождения теста. После того, как вы прошли весь курс, все ответы на текущие вопросы у вас уже будут, если вы действительно прошли курс. Если вы набрали более 70%, то сертификат уже вам будет предоставлен. После того, как вы прошли тестирование и хотите получить сертификат, вам нужно перейти в приложение Кунделик Lessons.
Это тоже наш продукт. Здесь вы сможете не только взять свой сертификат, сейчас покажу, как он выглядит. Вот здесь во вкладке «Мои сертификаты» будет находиться два сертификата на 2 языках, которые вы сможете приложить к своему портфолио, тем самым подтвердив, что вы ознакомлены с основами системы Кунделек и можете в этой системе работать. Это поможет вам при устройстве на работу условно. Также в приложении Кунделек Lessons есть очень большой каталог, где вы сможете посмотреть все уроки, которые будут опубликованы. Сейчас я вам покажу доступный каталог, где есть уроки, то есть там уже есть и домашние задания, и теория, и вот его можно будет выдать. Через Кунделек KZ в качестве домашнего задания будет выдаваться автоматически ссылка. И перейдя по этой ссылке, учащийся условно зайдет в систему, и он сможет пройти урок с помощью тренажера. Вот сейчас мы видим то, что мы можем выбрать предмет, например, информатика, можем выбрать класс, который нам нужен, язык обучения. И вот мы здесь видим уже, у нас казахский выбран, выбираем русский язык. Можем выбрать просто урок обычный, простой. Можем выбрать СОР, то есть нам нужен только СОР и все тестовые задания по СОРу, чтобы заново их, например, не писать. Если вы хотите как-то расширить ваши СОРы уже созданные. То же самое СОЧ, ЕНТ, закрепление, изучение. И здесь мы видим уже по темам, например, СОР, СОЧ. Мы можем выдать как домашнее задание. Уже выбираем оформление, там кролики — это для началки, лучше выбираем классический, тогда там будет все строго, то есть просто тестирование. И здесь уже выбираем, получается, выбираем дату выполнения, то есть дату проведения урока, количество попыток, и выбираем уже на кнопку «Выдать домашнее задание». Сейчас у нас расписания в основной школе нет, но фактически, нажав на эту кнопку, вы сможете выдать домашнее задание на всех детей, там будет ссылка, по ссылке учащийся проходит и уже может сдавать. Сейчас я запущу, чтобы вы смогли быстро посмотреть. То есть здесь мы видим теорию. Вот когда учащийся перейдет, он увидит вот эту теорию, и он сможет самостоятельно изучить ее. Нажимаем на кнопку задания, и здесь мы уже видим, то есть полностью тестовые вопросы. Затем учащийся вводит ответ, если нужно, прикрепляет там какой-то файл, либо решение, например, если там математика. И можно нажать к следующему вопросу. Здесь тоже там выберите элементы вопросы. Все вопросы достаточно актуальные и соответствуют текущим учебным программам. Поэтому, если вам интересно, вы можете зайти, посмотреть, что и как там. Возможно, найдете для себя что-то удобное и новое. Ал енді құрметті әріптестер, енді қайтадан қазақ тілінде бұл ақпаратты айтып өтейін. Біздің келесі айтатын тақырыбымыз бұл Күнделік KZ жүйесінің цифрлық сауаттылық онлайн курсы болып табылады. Бұл онлайн курсты өткеннен кейін сіздер Күнделік KZ негіздерін біле алатын боласыздар. Оған қоса Microsoft және интернет ресурстарын пайдалану туралы негіздеріне ие боласыздар. Енді осы онлайн курсты өту үшін не істеу керек? Келесі қадамдарды жасайсыздар. Ол үшін осы Күнделік KZ сайтына өтуіңіз қажет. Ұмытпаңыздар, міндетті түрде сіз Күнделік KZ сайтына өткен кезде сіздердің аты жөндеріңіз тұру керек. Мысалы, администратор деген тұрмасын. Сертификатты алатын болсаңыздар, онда сол сертификаттың бетінде администратор деп тұрады. Сондықтан сізге міндетті түрде нақты өзіңіздің жеке профиліңіз, яғни сіздің жеке парақшаңыз тұру керек. Әрі қарай біз бағдарламалар деген бөлімге өтеміз. Сосын сертификация педагогов деп таңдаймыз. Ашу. Автоматты түрде осындай сайт бізде ашылады. Қосымша түрде сіздер ақпаратпен танысаңыздар болады. Осы сайттың бетінде бүкіл оның артықшылықтары жазылған. Курстарды қарау батырмасынан басатын болсақ, осы курстың толық негізін сіздер көре аласыздар. 7 бөлімнен тұрады. Әрбір бөлімнің ішінде қосымша тақырыптар бар. Мысалы, 3-ші бөлімде бізде Күнделік KZ сайтына қатысты оның негіздері алынады.
айтылады негіздері туралы. Әрбір сабақтың ішінде бейне бар, яғни видео немесе сипаттамасында ақпараттар жазылған. Осылайша сіздер тегін түрде осы курстан өтіп оқи алатын боласыздар. Егер осы курс алғандығы туралы сертификатты алмақшы болсаңыздар, онда тест тапсырыңыз деген батырмаға басуыңыз керек. Әрі қарай сізде осы платформасына сіздер автоматты түрде өтесіздер, күнделік кезет платформасына, және тестілеуден өту шарттарымен таныса аласыздар. Әрі қарай өзіңізге қандай тіл ыңғайлы, мысалы қазақ тілінде өтемін десеңіздер, онда осында таңдап тапсырма деп басамыз. Осы курстың ішінде өткен барлық ақпараттар туралы сұрақтар тұрады. Біз оны осылайша таңдап шығамыз. Ол тестілеу туралы, тестілеу ретінде беріледі сіздерге. Яғни бұл ешқандай эссе емес, жай ғана мысалы төмендегі компьютер бөліктерінің қайсысы негізгі құрылысы болып табылады. Пернетақта. Осылайша жауап беріп тұрасыздар. Бұл курстың нәтижелері. 75%-дан жоғары жинайтын болсаңыздар, сіздерге автоматты түрде жүйе сертификатты береді. Осы сертификатты алу үшін біз осылайша күнделік кезет сайтымызға өтеміз. Бағдарламалар деп басамыз. Әрі қарай күнделік lessons деген жүйе деген қосымша ашылады. Оны ашқаннан кейін міне оң жақта менің сертификаттарым деген батырмаға бассаңыз, осында сіздің сертификаттарыңыз орналасады. Және жалпы осы күнделік lessons жүйесі туралы айтып өтетін болсақ, бұл өте ыңғайлы жүйе болып табылады және онлайн түрінде дайын сабақтарды өткізу мүмкіндігі бар. Дайын сабақтар болғанымен бұл теория және нақты тестілеу немесе тапсырма сабақтары болып табылады. Мысалы ретінде сіз қазір каталогты көріп тұрсыздар. Егер сіздерге қазақ тілінде керек болса, онда тілді таңдайсыздар. Әрі қарай пәнді таңдайсыз, керек болса басқа пәндердің тізімі осында орналасады. Негізгі пәндерден бөлек, мысалы құқық негіздері деген осындай пәндер де бар. Ішінде барлық осы өткен және осы ағымдағы оқу жылының оқу жоспарларына сәйкес сабақтары бар. Әрі қарай біз сабақтың типін таңдаймыз. Қарапайым сабақ, БЖБ, ТЖБ. Егер сізде өзіңіздің БЖБ, ТЖБ материалдарыңызды мысалы үлкейтіп немесе қосымша ақпаратты алмақшы болсаңыздар, онда мысалы сабақ деп бассаңыз болады. ТЖБ деп таңдап көрейік. Мына физика пәні бойынша 7-ші сыныпқа арналған бізде ТЖБ 2-ші тоқсан, 1-ші, 4-ші тоқсандар бар. Осы сабақты үй тапсырма ретінде беруге болады. Біз ол үшін үй тапсырманы беру батырмасына басамыз және ол ссылкамен, яғни сілтеме арқылы автоматты түрде оқушының үй тапсырмасына беріледі. Үй тапсырмасын жасаған кезде сізден дизайнды сұрайды. Мысалы қояндар деген бар. Бұл мысалы бастауыш мектептеріне арналған дизайнды таңдауға болады, яғни балаға қызықты болады. Ал жоғары білімге, яғни жалпы білімге сіздер мысалы классикалық деп таңдасаңыз болады. Үшінші қадам, біз орындау мерзімі деген жерде біз күнді таңдаймыз. Мысалы қай күнге үй тапсырманы орындау керек, сол күнді біз енгіземіз. Қарап шығу. Осылайша бізде тренажер ашылады. Тапсырма деп басатын болсақ, осы ТЖБ бойынша тестілеу ашылады. Оқушы оны шешеді. Мысалы осы одан кейін нұсқаны таңдайды және жауап беріп отырады. Осылайша барлық жоспарға сәйкес тесттер бар. Давайте приступим к следующему сервису. Это я кратко расскажу про сервис, который называется Мектеп-меню. Он предназначен для школ. На основании приказа, который вышел в прошлом году касательно меню школ, то есть касательно публикации меню школ, наши
компания разработала дополнительный сервис, который называется Мектеп Меню. Также дополнительно сегодня пройдет вебинар на тему сервиса Мектеп Меню, о том, как в нем работать и более подробную информацию. Я подробно рассказывать, наверное, не стану, но покажу, где это находится, где это расположено, чтобы просто ознакомиться, посмотреть, что это такое. Для этого вы также переходите в раздел «Приложения», и вот здесь вы выбираете Мектеп Меню, открываете, у вас откроется сайт. Также здесь работает сквозная авторизация, поэтому сразу же выйдет у вас карточка вашей школы, меню вашей школы. Касательно внедрения этой платформы уже решает администрация вашей школы, например, социальный педагог. Если вы сами сейчас, коллеги, которые смотрят вебинар, являетесь администраторами самой системы, касающегося самого основного образования, то данный функционал больше для социальных педагогов и для администрации школы. Но поверхностно я вам покажу. Сегодня пройдет вебинар. Кто хочет участвовать, как я уже ранее показывала, заходит в раздел «Приложения». Вот здесь Мектеп Меню выбирает. И на сайте можно перейти по ссылке, поучаствовать на вебинаре. Сегодня как раз таки он пройдет в 3 часа дня, и вам подробно расскажут, что это за платформа, что она дает и так далее. Возможно, если вы скажете администрации своей школы, им будет полезно. Құрметті әріптестер, тағы да айтып өтетінім, біздің компанияда өткен оқу жылында қосымша бұйрық шықты. Сол бұйрықтың негізінде министрліктен мектептер, әрбір мектеп өзінің мәзіріндегі ақпараттарды енгізуі тиіс, яғни жариялау тиіс, күнделік кз сайты арқылы. Ол үшін бізде компанияда Мектеп Меню деген қызмет пайда болды. Оған өту үшін біз күнделік кз сайтқа өтеміз, бағдарламалар деп басамыз. Ары қарай күнделік Мектеп Меню деген жүйе бар. Оған өтетін болсақ, бізде автоматты түрде осы қызмет ашылатын болады. Осы қызметтің ішінде ол да ешқандай логин парольді талап етпейді. Сіз өзіңіз күнделіктегі логин парольді пайдаланып, мектебіңіздің карточкасы ашылады. Егер ол толтырылса, онда мектептегі мәзірдің толыққанды ақпараттары тұрады. Мысалы, 5 күндік болса мектебімізде, осы 5 күнде асханада қандай мәзір тұрады, мәзірдің ішінде қандай нелер, позициялар, осының барлығын енгізуге болады. Және де сіздердің мектептеріңізге қызықты болса, бүгін бізде вебинар өтеді. Осы Мектеп Меню жүйесіне байланысты сағат 15:00-де Нұр-Сұлтан қаласымен. Сіз оған өтпекші болсаңыздар, осы вебинарға қатыспақшы болсаңыздар, онда бағдарламалар арқылы осы батырмаға басып, сіздер топқа қоса алып, сағат 3-ке таман сіздер вебинарға қатыса алатын боласыздар. В целом, это все изменения. Сейчас у нас в процессе также проводятся, также работы по улучшению работы в системе для наших основных пользователей, то есть для педагогов, для родителей и учащихся. Сейчас также хотелось бы рассказать о начале учебного года. Что надо делать к началу учебного года? Какие основные шаги нужно выполнить к началу учебного года? Те, кто уже давно пользуется системой, знают, что начало учебного года в рамках нашей системы всегда начинается 1 августа. Почему не 1 сентября? Потому что 1 августа, ближе к этой дате, педагоги уже начинают выходить из отпусков. И чтобы 1 сентября все не бежали в систему переводить классы в Новый год, когда уроки уже начались, мы сделали 1 августа, чтобы за месяц заранее педагоги, точнее администраторы, успели перевести классы в новый учебный год, создать отчетные периоды, создать потихонечку какое-то временное расписание и уже 1 сентября потихоньку начать работать, чтобы педагоги могли вносить оценки. Давайте более подробно остановлюсь на шагах по ведению, по заполнению системы. Первый шаг, наверное, это создание отчетного периода.
Отчетный период должен создаваться каждый учебный год заново. Почему? Потому что у нас каждый год это уже разные даты. То есть, условно, если 1 сентября у нас это четверг, то в прошлом году это была пятница. Поэтому для каждого года создается каждый раз отдельный отчетный период. Чтобы создать отчетный период, администратор школы заходит в систему, переходит в администрирование, отчетные периоды и создает 2 отчетных периода. Коллеги, к середине февраля всегда возникают проблемы, обращения. Почему мы не можем указать праздничные дни в первых классах в период февраля? Вот чтобы вот такого не было в феврале, пожалуйста, создавайте 2 отчетных периода всегда в начале года. Первый отчетный период для нулевых и первых классов с дополнительными каникулами в 3-й четверти. Второй отчетный период для остальных классов. Мы перешли в раздел «Отчетные периоды», нажимаем на кнопку «Создать период». Указываем название. Например, для нулевые, если есть, указывайте, если нет, то просто для первых классов. Обязательно тип выбираем четверти. Если выберете что-то другое, тоже частая ошибка бывает, то что для первых классов создают модули. Так делать не надо, там критериальный журнал не поддерживается. Только выбирайте четверти. Остальные виды предназначены для частных школ, для других типов школ. Для основных организаций выбирайте четверти всегда. Далее. Здесь мы указываем уже даты начала и окончания четвертей. Даты опубликованы у нас в нашем Инстаграм-аккаунте. Вы можете посмотреть в наш Инстаграм. У нас есть наш основной Инстаграм-аккаунт, сейчас актуально, очень все заходят через Инстаграм, смотрят и знакомляются с новостями. Здесь мы уже публикуем подготовку к новому учебному году, вот создание отчетного периода. Здесь вы можете посмотреть полностью инструкцию и даты начала и конца учебного года на основании приказа от Министерства просвещения. Вот таким образом вы внесли даты начала и окончания учебных годов. Напоминаю, что в 4-й четверти у нас уроки на 2 недели больше, поэтому 31 мая заканчивается учебный год по решению Министерства просвещения. Так как этот отчетный период у нас для нулевых и первых классов, мы заходим в праздничные дни и обязательно неделю, когда дети будут отдыхать в феврале, мы указываем как праздничные дни. Это не будет ошибкой, то, что это праздничные дни, это будет как дополнительные каникулы, и при создании расписания эта неделя останется пустой. При создании второго отчетного периода для 2-11 классов праздничные дни в феврале месяце вам указывать не надо. Так как это будут праздничные дни в феврале, то на мониторинг эти действия не повлияют, то есть там показатель у вас не будет снижен. Вот это первый, наверное, один из шагов по введению электронного журнала ближе к началу учебного года. Возможно, кто-то уже успел все это сделать. Второй шаг — это предметы. Сейчас, наверное, много вопросов у вас появилось, когда вы увидели архивирование предметов, вот такую строку. Давайте подробнее расскажу. Да, это новое. Это новая функция, достаточно удобная для пользователей, которые, очень большое количество пользователей просили эту функцию к началу учебного года. Мы переходим в список предметов, видим полностью список предметов нашей школы и видим, что очень много предметов лишние, которые не понадобятся в этом году, которые создавались в прошлом году, возможно, каким-то другим администратором, вы новый администратор, или наоборот, там кто-то создавал предметы. В общем, очень много лишних предметов, так, если проще говорить. Мы можем перевести такой предмет в архив, чтобы он вам не мешал, когда вы будете создавать расписание. Потому что когда вы создаете расписание, условно,
вы там нажимаете на плюс, и вот во вкладке предмет вы вот здесь вот будете искать, там у вас 100 предметов будет среди 100 предметов. Если вы знаете точно, что этот предмет не будет применяться в этом году, вы нажимаете на название предмета, и вот здесь во вкладке, в строке «Архивный» просто ставите галочку. Это доступно только администратору школы. Простые педагоги ничего не смогут настроить этот предмет. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Потом, когда нажимаем на кнопку «Отобразить архивные предметы», вот аппликация у нас отобразилась серым цветом. Это значит, что она архивная. Если вы ошибочно перевели предмет в архив, вы снова нажимаете на аппликацию, убираете галочку, сохраняете. Вот, аппликация у нас уже появилась просто как простой предмет. Тогда в расписании она опять появится. Если вы указали предмет как архивный, то при создании расписания этот предмет у вас не выйдет, то есть аппликации уже нет. Таким образом, вы просто уберете все лишние предметы, которые вы видите, что их не будет в этом году, и вам будет намного проще оставить только те, которые надо. И второй частый вопрос, который задают, почему мы сейчас не можем добавить в расписание предмет, который уже в архиве? Почему его вот так вот нельзя вытащить из архива? То есть вот эта кнопочка, она уже не нажимается, хотя вы администратор. Смотрите, такая галочка будет стоять в предмете, который в прошлых учебных годах, помните, ранее была настройка вид оценивания, суммативное оценивание, зачет четверти, зачет полугодия. Если был предмет, где была настройка зачет четверти или зачет полугодия, то эти предметы мы автоматически перенесли в архив без возможности их вытащить с архива. Теперь таких типов журналов не будет, как зачет четверти и зачет полугодия. Он автоматически в архиве, но он не удален. Он просто останется в расписании прошлых годов, но использовать его вы больше не сможете. И также, например, у нас есть такой предмет денежных труд, который находится в архиве. Так как вы не сможете его выбрать при создании расписания, то есть денежных труд у нас нет, а вам нужен этот предмет в этом учебном году. Вы нажимаете там «Добавить предмет», пытаетесь добавить его. Он вам не позволит создать предмет с таким же названием, хотя тот предмет уже в архиве находится. Вы делаете следующее. Повторно переходите в список предметов, отображаете список предметов, и где название вы ставите просто точку и сохраняете. Сохраняйте изменения. После сохранения изменений вы просто сможете добавить новый предмет с правильным названием. Либо, например, в новом предмете вы нажимаете на кнопку «Создать» и создаете актуальный предмет «Физическая культура» в рамках основного списка предметов. Я вижу комментарии Сымбат Жамалединова. Мы дублируем информацию на казахском. Сейчас я все то же самое расскажу вам на казахском языке. Дальше, наверное, третий шаг, список предметов, это перевод классов в новый учебный год. Какие-то классы нужно переводить, какие-то нужно выпускать, какие-то создавать. Сейчас подробнее расскажу. Сначала продублирую информацию на казахском языке. Ал құрметті әріптестер, біздің вебинарымыз 1 сағат өтті, бірақ біз қосымша тағы да мен айта салайын ақпараттардың барлығын, өзекті ақпараттың барлығын. Сондықтан жалғастырайын. Осы жаңа оқу жылы келе жатыр. Жаңа оқу жылының басталу күні бұл бізде 1 тамыз. Не үшін 1 тамыз? Себебі жаңа оқу жылының атаман, егер біз мысалы қыркүйек айына қоятын болсақ, онда біздің мектептер осы 1 қыркүйекті күтіп, қыркүйек басталғаннан кейін барып ана сыныптарды жаңа оқу жылына өткізуді бастайтын еді, сабақ кестесін енді жасайтын еді. Бұл осының барлығы оқу басталғаннан кейін оны жасауға болмайды. Себебі бізде сабақ басталды, журналды жүргізу керек, және үй тапсырмасын қою керек, сабақ тақырыптарын қою керек. Сондықтан біз жаңа оқу жылының басталу күнін 1 тамызға орнаттық. 1 ай бұрын біздің мектептер сыныптарды жаңа оқу жылына ауыстырып, пәндер тізімін сәйкестендіру үшін, осының барлығын жасау үшін біз қосымша 1 ай уақыт береміз. Сол уақытқа дейін біздің барлық мұғалімдеріміз және мектеп әкімшілеріміз демалыс уақыттарынан келеді, яғни жұмысқа қарай қайтып келеді.
жаңа оқу жылы келген кезде әрбір әкімшіде, күнделік кезден жүргізетін әкімшіде бірнеше жұмыс қадамдары бар. Осы қадамдарды мен қазір сіздерге көрсетемін. Ең бірінші қадам бұл есептік кезеңді жасау болып табылады. Есептік кезең дегеніміз бұл әр оқу жылы сайын 90-дардың басталу және аяқталу, одан кейін каникул кезеңдерін және мерекелік күндерді бекіту процедурасы болып табылады. Енді есептік кезеңді қосу процесін көрсетейін. Мектеп, одан кейін менің мектебім дегенге өтеміз. Әрі қарай әкімшілік ету, есептік кезеңдер деп таңдаймыз. Өткен оқу жылдарының міне есептік кезеңдері осында тұрады. Бірақ бізде 22-23 есептік кезең болғандықтан біз кезеңді құру батырмасына басамыз. Атауын енгізген кезде ең бастысы сіздерге түсінікті болу керек. Мысалы, бұл қандай есептік кезең? Тағы да айта кететінім, есептік кезең біреу ғана болмайды. Бізде ақпан айында бірінші сыныптарда қосымша демалыс күндері болады 3-ші тоқсанның ортасында. Ал негізгі мектепте, яғни 2 мен 11 аралығында ондай демалыс күндері өткізілмейді. Сондықтан егер сіздер бір ғана есептік кезеңді жасайтын болсаңыздар, ертең ақпан айында осындай бір проблемалармен соқтығысасыздар. Сабақ кестесін қояды ма, қоймайды ма деген мәселелер туындайды. Сондықтан есептік кезең міндетті түрде екеу болу керек. Біріншісі 0 және 1-ші сыныптарға арналған. Егер 0-ші сыныптар болмаса, онда оны қоймай қойыңыздар. Және 2 мен 11-ші сыныптарға арналған. Ол үшін біз кезеңді құру деген батырмаға басамыз. Әрі қарай атауы деген жерге, мысалы, 2-11-ші сыныптар дей салыңыздар. Сонда пәнді қосқан кезде өздеріңізге түсінікті болатындай етіп жасайсыздар. 2 мен 2, 3, 4, 5, 11-ге дейін сыныптарға арналған есептік кезеңдер деп түсінуге болады оны. Әрі қарай типі деген жерде міндетті түрде сіздер 90-дар деп таңдаңыздар. Басқа түрлері ол басқа түрлі білім жаңадай ұйымдарына арналған. Ал жалпы негізгі мектептерде, қарапайым сабақтар өткізілетін мектептерге сіздер міндетті түрде 90-дар деп таңдауыңыз қажет. Басқа түрлері, басқа типтері, критериалды журнал басқа типтермен жұмыс істемейді. Тек қана классикалық журнал жұмыс істейтін болады. Сондықтан міндетті түрде сіздер тек қана 90-дар деген түрін таңдаңыздар. Әрі қарай деп басамыз, және 90-дардың басталу аяқталу күндерін енгізуіңіз қажет болады. Жақын арада оқу-ағарту министрлігі бұйрықты шығарады, жаңалықтар ол туралы бар, және біз осы жаңалықтарды министрліктен келе жатқан бұйрықтарды немесе басқа да білімге қатысты жаңалықтарды біз өзіміздің Instagram аккаунтымызда қосамыз. Сондықтан өздеріңізде егер Instagram бар болса, қосылыңыздар, күнделік KZ деген аккаунт болып табылады. Сіздер оған өтетін болсаңыздар, біз екі тілде ең өзекті инструкцияларды, ең өзекті жаңалықтарды осында жариялап отырамыз. Есептік кезеңдер туралы бұйрық шыққан кезде біз қосымша жаңа постты жасаймыз. Әрі қарай осындай бірінші тоқсанның басталу күні, мысалы 1 қыркүйек, одан кейін 1 тоқсанның аяқталу күніне дейін қосамыз. Бізде осы жылы 29 қазан 2022 жылы болады. 2 тоқсанның басталу күні, аяқталу күні ортада, осы ортасында каникул күндері қалып кетеді. Сіздер оларды нақты енгізбей қойыңыздар. Тек қана 1 мен 4 тоқсанның аралығындағы басталу және аяқталу күндерін жазамыз. 4 тоқсан бізде 25 мамыр емес, 31 мамырмен бітеді. Соны ескерте салайын сіздерге. Бір ай бұрын оқу-ағарту министрлігінде осындай жаңалық пайда болды. Енді осы жаңалыққа сәйкес есептік кезеңді жасаған кезде біз 4 тоқсанды 31 мамырға дейін деп қоямыз.
Есептік кезеңді жазып болғаннан кейін бізде бірінші сыныптарға арналған есептік кезең болады. Міндетті түрде мерекелік күндер деген жерде біз ақпан айындағы бірінші сыныптың балалары демалады ғой, бір апта. Сол бір аптаны міне осылайша мерекелік күн ретінде белгілеп шығамыз. Ал екінші есептік кезеңде 2011 сыныптарға арналған мерекелік күнді осы ақпан айына сіздер қоймайсыздар. Осы екеуінің айырмашылығы осында. Егер сіздер біреуін ғана жасап қалатын болсаңыздар, онда ертең бірінші сыныптарға сіздер сабақтарды енгізбейсіздер сабақ кестеге, және ол бос болып қалып кетеді, және мониторингке кері, яғни теріс әсер ететін болады. Сондықтан екеуді жасауыңыз қажет, міндетті түрде. Біздің келесі қадам бұл әкімшілік ету батырмасына өткеннен кейін біз пәндердің тізімдемесін баптаймыз. Сіздер өздеріңіз байқаған шығарсыздар, пәндер тізіміне өткеннен кейін бізде мұрағатталған пәндерді көрсету деген қосымша жол пайда болды. Егер сіздер оған басатын болсаңыздар, бізде осылайша сорт түсті болып кейбір пәндер шығады. Бұл қандай пәндер? Осы жаздың ішінде біз осы мүмкіндікті жаңадан қостық. Ол не үшін керек? Жалпы әрбір пән мысалы оқу жылына бөлінбейді. Жалпы мысалы 2017-ден 18-ден келе жатқан пәндердің тізімі осылайша өте көп пәндер болып шығады сіздерде. Және көптеген пәндер керек емес болып табылады осы оқу жылында. Оны мысалы түрде не істеуге болады? Сабақ кестесін жасаған кезде сіздерде осы пәнді таңдаған кезде өте көп пәндер шығады. Ал бізде осы енді пәнді мұрағатқа ауыстыру деген мүмкіндік пайда болды. Оны жасау үшін біз пәнді таңдаймыз. Одан кейін мұрағатталған деген көп тұрсаңыздар, құс белгісін басатын болсақ, пәнді мұрағатқа ауыстырамыз. Сақтау. Енді барлығы деп өткен басатын болсақ, мұрағатталған пәндерді көрсету, міне бізде геометрия деген пәніміз мұрағатқа өтіп кетті. Және сабақты жасаған кезде геометрия деген пәні сіздерде шықпайды, міне. Және өздеріңізге ыңғайлы болады. Мысалы, өткен оқу жылында өтіп кеткен факультативтер болды, биыл олар жоқ. Сондықтан сіздер осындай пәндерді мұрағатқа ауыстыра салыңыздар, ол сіздерге керек емес болғанымен. Мұрағатқа оны тек қана мектептің әкімшісі ауыстыра алады, және керек болса шығарады алады осылайша. Мен қазір құс белгісін алып тастадым, және бізде автоматты түрде геометриямыз мұрағаттан шығып кетті. Және сіздер оны ары қарай өзіңіз пайдаланып кете бересіздер осы оқу жылының ішінде де. Келесі сұрақтың бірі, бұл мұрағатталған пәндер, мысалы дене шынықтыру пәні, ол мұрағатталған болып тұр, және оны шығаруға болмайды, мен өзім админ болсам да деген сұрақтар болады. Бұл қандай мәселе? Өткен оқу жылдарда сіздер білетін, есіңізде қалған шығар, пәннің бағалау түрі бөлінетін еді. Критериалды бағалау, одан кейін сынақ 90-дар, сынақ жарты жыл деген. Біз оны қоятынбыз, мысалы, бағаланбайтын пәндерге. Енді мұндай түр жоқ. Барлық журналдар критериалды журнал болып қалады. Сондықтан ол түр жоқ болғандықтан бізде қазір бір ғана универсалды журнал қалады. Ал өткен оқу жылында сынақ 90-дар немесе сынақ жарты жыл болып тұрған пәндер, олар автоматты түрде мұрағатқа өтіп кетеді, және оны одан шығаруға болмайды. Яғни бұл пән жойылған жоқ, бірақ ол мұрағатта тұрады. Өткен оқу жылында біз ескерту бергенбіз, ондай журнал болашақта болмайды деп. Енді осылайша бұл пәндер мұрағатта қалатын болады. Жаңадан осы пән, мысалы, дене шынықтыру пәні бізде шықпайды сабақ кестесін жасаған кезде. Сондықтан біз жаңа пәнді жасауымыз керек. Егер атауы, мысалы, дене шынықтыру деп тұрсақ, қарапайым, біз дене шынықтыру деген атауды кішкене басқаша енгізсек, ол атау өзі қабылдайды жүйе оны, және осындай пән бізде пайда болады.
керек емес болса, сіздер осы құс белгісін алып тастай аласыздар және тек қана өзекті пәндердің тізімін ашсаңыздар болады. Құс белгісін басатын болсақ, барлық бізде мұрағатта тұрған пәндердің тізімін шығаруға болады. Егер мұғалімдер сіздерге келе жатып, менде сабақ кестесінде осындай пән шықпай тұр дейтін болса, онда осы батырмаға басып, сіздің пәніңіз мұрағатта тұр ма, тұрған жоқ па, соны тексеру керек. Егер ол сұр түсті болып тұрса, онда бұл пән мұрағатта тұр деген сөз. Және оны мұрағаттан шығаруға болады. Егер шығаруға болмайтын болса, онда жаңа пәнді жасайсыздар. Уважаемые коллеги, давайте перейдем к следующему нашему шагу. Это перевод классов в новый учебный год. Для того, чтобы работать с классами, достаточно иметь права администратора. Возможно, большинство из вас уже перевели классы, но я все же покажу, как работать с классами, с переводом классов. Для этого мы переходим в раздел «Образование», «Моя школа». Администрирование. Если вы видите вот такую информацию, значит, вы еще не все сделали с вашими классами. Это значит, что в прошлом учебном году остались непереведенные или не расформированные классы. При нажатии на эту кнопку, если мы увидим список классов прошлого учебного года, если вы видите, что есть классы, которые отображаются голубым цветом, это значит, что класс еще активен в прошлом году, и это неправильно. Он должен быть переведен в новый учебный год, либо переведен в архив, или выпущен. Поэтому вот такая ситуация, она некорректная. Что мы делаем с 8, 9 и 10 классами? 8 классы, прошу прощения, 2-8 классы и 10 классы мы переводим стандартно. Сейчас я для примера выберу какой-то любой класс, нажимаем на кнопку «Перевести в 22-23 учебный год». Весь класс выбираем, потому что предварительно мы должны исключить детей, которые уже выбыли. Чтобы исключить детей, выбираем вкладку «Ученики», нажимаем на ключик, нажимаем на кнопку «Исключить из школы». Тип исключения обязательно выбираем действительный. Вследствие ошибки выбирать нельзя. Потом его данные полностью не будут отображаться в журналах. Поэтому всегда выбираем действительный. Дата окончания членства указывается в рамках предыдущего учебного года. То есть это до 31 июля 2022 года. Причина выбытия в другие дневные общеобразовательные учреждения, значит, учащийся перешел в другую школу. Номер приказа обязательно, данные нужно указывать. Дата выхода приказа, можно указывать любую дату. Например, в конце мая обычно выходит приказ, либо же уже в середине лета. Если кто-то опаздывает, то обычно это в августе происходит. То есть дату можно указывать любую здесь. Тип приказа о выпуске — это когда мы 11 класс исключаем, ребенок выпускается из школы. Приказ о выбытии из ООО — то, что учащийся просто переходит в какую-то другую школу, поэтому здесь актуален второй вид приказа. Если это какой-то класс, где учащийся получает документ, например, аттестат, то указывается уже аттестат об общем среднем образовании. Например, из 9 класса учащийся переходит в колледж. Тогда мы здесь указываем данные об аттестате учащегося. Нажимаем на кнопку «Далее». И подтверждаем удаление. Все, учащийся успешно исключен. Вот таким образом вы исключаете всех выбывших детей сначала, потом после этого переводите класс с оставшимися детьми, которые переводятся в вашей школе, остаются в вашей школе. Нажимаете на кнопку «Перевести в 22-23 учебный год», выбираете весь класс, нажимаете на кнопку «Далее». Новое имя класса, обратите внимание, оно подстраивается само. Видите, мы 7 Г переводим в 8 Г. 8 Г встанет автоматически. Не надо здесь ставить 9 Г. Это не старое название, это новое название. Параллель тоже будет установлена автоматически. Здесь указывается номер, дата приказа. Их можно не указывать, можно указывать. Нажимаем «Далее».
Проверяем и подтверждаем кнопкой «Перевести». Все, класс успешно переведен в 22-23 учебный год со всеми детьми. Чтобы это проверить, переходим в раздел администрирования, список классов, и мы видим, что предыдущий 7 Г-класс, вот он черным будет отображаться, то есть класс переведен в новый учебный год. Будет отображаться как 8 Г-класс в этом учебном году. Вот эти действия мы делаем со 2-8 и 10 классами. Первые классы мы создаем. Здесь все просто. Нажимаем на кнопку «плюс», заполняем информацию, там первый А-класс. Выбираем тип класса общеобразовательный, стандартно. Если там это коррекционные, условно, дети из инклюзивного образования, у вас есть такие классы, то тогда вы выбираете коррекционный. Параллель всегда должна соответствовать учебному году. То есть первый год — первая параллель, второй год — вторая параллель. Путать нельзя, потому что в первой параллели оценивание другое, там послабление идет, а в остальных классах уже завышенные критерии оценивания. Дальше учебный год стандартно, журнал критериального оценивания стандартно, отчетный период — это тот, который мы создали, расписание звонков тоже создается. Если все остается по-старому, то расписание звонков можете заново не создавать. Нумерация уроков, нажимаем на кнопку «Создать». Таким образом создаются первые классы в нашем новом учебном году. Все просто, то есть в первой параллели создаются новые классы. 9 классы, наверное, самый частый вопрос, как переводить 9 классы, что с ними делать в прошлом учебном году. Допустим, у нас есть список детей, которые переводятся в колледж. Но первый наш шаг — это мы должны создать новый 10 класс в новом учебном году. Создаем новый 10 класс. Создали новый 10 класс. Потом переходим в 9 класс предыдущего учебного года и исключаем детей, которые ушли из 9 класса. Я до этого показывала, как. То есть мы выбираем «Исключить», всегда тип действительный, и выдан документ об образовании. То есть всех детей, которые ушли в колледж, мы сначала исключаем из 9 класса. Допустим, это 9 класс. Потом, после этого, мы переводим остальной весь класс в новый 10 класс. Так можно сделать. И второй путь. Например, условно, у нас 20 человек в классе, из них только 10 остается, 20 надо выпустить. В таких случаях мы создаем 10 класс в новом учебном году, потом нажимаем «Перевести в 22-23 год», выбираем ученики выборочно, нажимаем «Далее», потом тут будет список детей, выбираем детей, которые остаются в школе. И вот здесь мы уже выбираем новый учебный год, и затем заново созданный 10 класс. Потом выборочных учеников переводим в новый 10 класс, а наш 9 старый класс мы просто переходим в редактирование, ставим галочку «Выпускной класс», сохраняем, и после этого нам нужно выпустить класс. Нажимаем на «Выпустить класс». И вот здесь у нас откроется страница, куда можно будет сразу же в одной таблице заполнить все данные об их документах об образовании. Там тип документа, аттестат, серия, номер, регистрационный номер и номер записи в книге учета. Здесь будет полностью список, вы просто заполните все данные на одной странице, чтобы каждого по отдельности не выпускать, и нажимаете уже на кнопку «Выпуск». То есть это один из вариантов. И последнее — это 11 класс. 11 класс мы просто выпускаем. То есть нажимаем на настройки класса, нажимаем на кнопку «Редактировать». Смотрите, в 11 классе, во всех классах будет кнопка «Перевести в 22-23 учебный год». Чтобы класс выпустить, переходим в редактирование класса, нажимаем на галочку «Выпускной класс», сохраняем изменения. И во вкладке «Обзор» у нас будет уже «Выпустить класс» кнопка, а не «Перевод в новый учебный год». Когда выпускаем класс, вот как я до этого показывала, указываем дату выпуска, номер, тип приказа, и вот здесь мы заполняем сразу же. Дети получают аттестаты после того, как заканчивают школу. Вот эти данные мы здесь уже заполняем и затем нажимаем на кнопку «Выпуск». Вот так это делается.
Давайте на казахском языке расскажу то же самое. Құрметті әріптестер, енді мен жаңа сыныптар туралы айтып өткен ақпараттарымды мен қазақ тілінде айтып өтейін сіздерге. Осы жаңа оқу жылы келе жатыр, сыныптармен жұмыс жасау керек. Сондықтан әрбір сыныпты қалай жаңа оқу жылына ауыстыру керектігі туралы сіздерге айтып өтейін. Менің мектебімде өтеміз. Әрі қарай әкімшілік ету. Егер осындай қызыл түрдегі жазба пайда болса, 2021-22 оқу жылында ауыстырылмаған немесе таратылмаған сыныптар қалып қойды деген жазба бар болса, онда сіздер бір нәрсені әлі аяқтаған жоқсыздар деген сөз, және осындай жазба болмау керек. 2 мен 8-дің аралығында және 10-шы сыныптарда не істеу керек? Оларды біз қарапайым түрде жаңа оқу жылына ауыстырамыз. Мысалы, сыныпты таңдаймыз. Әрі қарай 2022-23 оқу жылына ауыстыру батырмасына басамыз. Жалпы сынып дейміз. Егер шығып кеткен, алдын ала шыққан балалар бар болса, онда біріншіден біз оларды шығаруымыз керек сыныптан. Ол үшін өткен оқу жылына өтіп, оқушылар деп басамыз. Сосын әкімшілік ету батырмаға басамыз. Мектептен шығару дейміз. Оқудан шығару типі деген жерде нақты деп таңдауымыз керек. Мүшеліктің аяқталу күні өтіп кеткен оқу жылында болу керек міндетті түрде. Сондықтан бізде тек қана 31 шілде дейін уақытымыз бар. 31 шілде 2022. Оған кейін, яғни тамыз айымен сіздер оны шығара алмайсыздар. Жалпы егер бала мысалы тамыз айында құжаттарын алып кетсе мектептен, ол ештеңе етпейді, сіздер 31.07 деп қоя беріңіздер. Ал мұнда тұрған күнді сіз нақты күнін қойсаңыздар болады. Ең бастысы ол бұйрықтың ішінде енгізілген ақпараттар. Сондықтан нақты қандай күнмен бала шығып кетті, сіз мысалы тамыз айынан кейін болса, сіз сол күнді осы басталу күні деген жердің ішіне енгізесіздер. Ал мүшеліктің аяқталу күні 31.07.2022 деп қоюға болады. Сол кезде жүйе бұл шығаруды растап береді. Әрі қарай шығу себебі басқа күндізгі жалпы білім беру мекемелеріне, яғни басқа мектепке кетіп қалды деген сөз. Бұйрықтың типі білім беру мекемесі шығару туралы бұйрық. Әрі қарай деп батырмасынан басамыз. Бұйрықтың номері әрі қарай. Шығару. Осылайша кетіп қалған балаларды сіздер біріншіден шығарасыздар, одан кейін барып сыныпты жаңа оқу жылына ауыстырған кезде жалпы сынып деп таңдаймыз. Әрі қарай басамыз. Назар аударыңыз, біз 4А деген сыныпты шығармақшы болдық, яғни жаңа оқу жылына ауыстырмақшы болдық. Сондықтан оның атауы өзі автоматты түрде өзгереді. Литерасы кетпейді. Мысалы, А, Б, В деген бұл литер деп аталады. Ал сыныптың коды 5-4-3, яғни параллелі. Ол өзі өзгереді бізде. Біз 4-ті 5-ке ауыстырғанымен, сіз оны 6А деп жазып қоймаңыздар, шатасып кетесіздер. Параллель бұл, мысалы, сынып қандай жыл оқып жатыр, сол жылды қоясыздар. 8-ші сынып болса 8 деп қою керек, 5 болса 5, 1 болса 1 деп жазасыздар. Бұйрықтың номері типі сіздер жалпы ақпаратты енгізуге және енгізбеуге болады. Әрі қарай деп басамыз. Растаймыз, ауыстыру деп басамыз. Болды, пән сәтті түрде бізде жаңа оқу жылына көшірілді. Бұл 2-8-дер және 10-шы сыныптармен жасау процедурасы. Енді бірінші сыныптарда не істейміз? Сыныптар тізіміне өтіп, қосу батырмасына басамыз. Яғни жаңа сыныпты жасауымыз керек. Сыныптың кодын енгізу керек. Әрі қарай сыныптың типін, жалпы білім беру параллельді қоямыз, бірінші сынып деп, мысалы 1Л деп қояйық. Журнал түрі өзі таңдалады, сынып жетекшісі, оны да қоясыздар, жасау. Осылайша біз биыл тағы да бір сыныпты жасап қойдық, бұл бірлер.
Енді 11-ші сыныптарда не істейміз? 11-ші сыныптарды бітіргізіп шығаруымыз керек. Ол үшін мысал ретінде бұл 11-ші сынып деп көрейік, я? 2022-2023 оқу жылына ауыстыру деген батырманы бізге кетіру керек, себебі бұл сыныпты біз бітіргізіп шығаруымыз керек, яғни выпускты жасауымыз керек. Ол үшін өңдеу батырмаға басамыз. Әрі қарай параллель деген жерде міне тұрған түлектер сыныбы деген құс белгісін қоюымыз керек. Сақтауды басамыз. Оны басқаннан кейін бізде сыныпты бітіргізіп шығару деген батырмасы автоматты түрде пайда болады. Сол батырмаға басқаннан кейін бітіру күнін жазамыз. Ол да 31-ші шілдеге дейін қоямыз. Бұйрықтың номері, мысалы, нақты мектепте шығады ғой бұйрықтың номері, соны жазу керек. Басталу күні деген жерге нақты күнді қоямыз. Мысалы, 25-ші мамыр бізде бұйрық шығып қойған бұрыннан. Жарайды, біз онда 25-ші мамыр деп оны қоя саламыз. Бұйрықтың типі шығару туралы бұйрық деп таңдаймыз. Одан кейін балалардың аты жөні деген жердің қасында олардың алған аттестаттардың номерлерін, серияларын жазамыз. Мысалы, жалпы орта білім туралы аттестат алды. Мына жерде бір бала алтын белгі деп көрейік, алтын белгі деп таңдаймыз, но біреу үздік деп қояйық. Әрі қарай сериясы, номері, тіркеу номері, есепке алу кітабындағы жазбаның номері. Бұл ақпараттарды толтырып шығамыз және бітіргізіп шығару деп басамыз. Мен таңдамай қояйын. Болды. Біздің сыныбымыз сәтті түрде бітіргізіп шығарылды. Енді 9-ші сыныптарда не істейміз? Екі әдіс бар. Біріншіден сіз, мысалы, колледжге кетіп қалған балаларды, мен жаңа көрсеткендей, мектептен, яғни сол сыныптан біріншіден шығарып тастайсыздар. Оны шығарып тастағаннан кейін сыныпты жаңа оқу жылына ауыстырсаңыздар болады. 10-ші сынып ретінде 2022-23 сыныпқа ауыстыру деген батырма бар ғой. Біріншіден біз барлық балаларды шығардық, кетіп қалған балаларды. Енді одан кейін 10-ға бұл сыныпты жаңа оқу жылына 10-ші сынып ретінде ауыстырсақ болады. Екінші тағы да бір әдіс бар. Бұл егер мысалы ретінде бізде сыныптың ішінде 30 бала болды, оның 20 бала кетіп қалды, 10 ғана қалды. Әрбір баланы шығарып отырмау үшін біртіндеп ол 20 баланы шығару сізден қосымша түрде уақыт алады ғой, көп уақыт алады. Тағы да бір қосымша әдісі бар. Оны біз былай жасаймыз. Жаңа оқу жылында жаңа 10-ші сыныпты жасаймыз. Оныншы параллель. Сынып жетекшісін таңдаймыз. Жасау. Сыныпты жасадық. Енді өткен оқу жылының 9-ші сыныбына өтеміз. Әрі қарай 2022-23 оқу жылына ауыстыру деп басамыз. Мұнда тұрған ауыстыру типі деген жерде таңдалған оқушылар деп таңдаймыз. Әрі қарай бұйрықтың номерін, күнін жазамыз. Типі жыл соңында келесі сыныпқа көшіру туралы деп таңдаймыз. Сосын мұнда тұрған оқушылар тізімі деген жерде жаңа оқу жылына өтетін балалардың тізімін таңдап шығамыз және әрі қарай деп батырмаға басамыз. Қазір. Мына таңдалған оқушылар 10-ші сыныпты таңдаймыз, бұйрықтың номерін, күнін енгіземіз. Әрі қарай оқушылар тізімі деген жерде жаңа оқу жылына өтетін балаларды таңдап, әрі қарай дейміз. Міне балаларды біз ауыстырып қойдық жаңа оқу жылына. Балалар сәтті ауыстырылды. Одан кейін өңдеу деген батырмаға басып, түлектер сыныбы деген
қос белгісін қою керек. Бұл өткен оқу жылының 9 сыныбы деп көрейік. Қарап шығуға өткеннен кейін сыныпты бітіргізіп шығару деген батырма өзі пайда болады. Оны басқан кезде біз осы сыныпты бітіргізіп шығара аламыз. Және ішінде осы басқа мектепке немесе колледжге кететін 9 сыныптың балалары тізімі тұрады. Біз жаңағы балаларды жаңа оқу жылына өткізіп жібердік. Мұнда тек қана қалған, яғни мектепте әрі қарай оқымайтын балалардың тізімі тұрады. Және нақты осы бетте біз құжаттар туралы ақпаратты жаза салсақ болады. Яғни аттестат туралы, оның сериясы, номері, тіркеу номері, осылайша біз толтырып шығамыз және одан кейін барып сыныпты бітіргізіп шығара саламыз. Бұл сыныпты. Жалпы енді соңғы айтып өтетінім, бұл байланыс деректері қалай бізбен байланысуға болады. Сұрақтар сізде туындап қалды, сіз түсінбей қалдыңыз бір нәрсені. Байланыс деректер бізде бар. Ол үшін сіз біздің колл-центрге хабарлассаңыздар болады. 727-313-1832 номері арқылы. Бізде Instagram бар, Facebook бар және бізде Telegram пайда болды. Мысалы, почтадан басқа team@kundelik.kz деген почтадан басқа телеграмға жазсаңыздар болады. Біздің телеграм осы kundelik.kz деп терсеңіздер, сол әдіс арқылы бізге жазуға болады. Және одан бөлек нақты әкімшілерге арналған қосымша біз чатты жасадық. Менің мектебім әкімшілік етуге өтетін болсаңыздар, міне осында қолдау деген, яғни саппорт деген өзі батырма пайда болады. Осы батырмаға басатын болсақ, біздің қолдау қызметі жауап беріп отырады сіздерге. Егер осылай нақты сұрақтар пайда болса. Сіз осы чатқа жазасыздар, біздің мамандар дереу түрде сіздерге жауап беріп отырады. Егер хабарласу, яғни звондау керек болса, мен жаңа көрсеткендей, осы 313-1832 деген номерге хабарласаңыздар болады. Қолдау қызметі таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Уважаемые коллеги, мы вот уже подходим к концу нашей презентации. Надеюсь, что информация была для вас полезной, вы что-то новое для себя узнали. Хотелось бы последнее сказать, подытожить, что если у вас возникнут какие-то вопросы и вам нужно будет с нами связаться, у нас есть номер телефона 727-313-18-32. Служба поддержки работает с 9 до 6 вечера, с понедельника по пятницу. Можно позвонить, можно написать на нашу почту team@kundelik.kz. У нас также есть Instagram, Facebook аккаунт и Telegram. Если вы поищите в поисковике kundelik.kz, вы на него сразу же выйдете. И последнее, у нас появился чат. Если вы переходите в раздел администрирования школы, у вас вот здесь появится значение «Поддержка», и вы сможете написать к нам в чат ваши вопросы. Наши специалисты будут стараться как можно быстрее ответить на ваши вопросы. То есть вы не будете ждать ответа по почте, например, по часу, по 2, а вы просто сразу же получите ответы на какие-то свои срочные вопросы. Чат доступен только для администраторов школы. Пока сотрудники не видят этот чат, это значит, что здесь поддержка будет оказываться более быстрее. Бұл чат тек қана әкімшілерге арналған, сондықтан сіздерге көмек дереу түрінде біз көмектесеміз, яғни көмектесуге тырысамыз. Сол үшін осы чатты пайдаланып көріңіздер. В принципе, все, коллеги. Если, может быть, у вас есть вопросы, давайте я постараюсь на них поотвечать, если у нас время еще не закончилось. Әріптестер, егер сұрақтар бар болса, қойыңыздар, бір 10 минуттың ішінде жауап беріп отыра тұрайын. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будут какие-то новшества по обучению на дому? Пока сейчас мы разрабатываем эту функциональность, но пока точный ответ дать не могу вам. Если будет, то мы обязательно опубликуем информацию в наших социальных сетях. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, планирует Kundelik вот личные дела, так же, как и табеля, вот в электронном виде формировать? Будет такое в Kundelik? Вот полностью личное дело учащегося? Или бумажный вариант остается?
Ну, личное дело, в принципе, есть уже в системе. Вот смотрите, мы перешли в профиль учащегося, вот нажимаем на кнопочку «Печать личного дела», и вот здесь оно у нас формируется в соответствии со стандартом. И если нужно, его можно будет распечатать, и также вот эти данные, они будут внесены автоматически из системы. Просто это школа тестовая, а так, если все заполнено, то все данные выйдут. Спасибо большое. Мгм. Давайте поотвечаю на вопросы в чате. Сәлеметсіз бе? Немесе нулевой сыныптар МДС бірінші біз бұйрық бойынша тамамдады деп архивке жібереміз ба? Одан кейін бірінші сыныпты создавать етіп, қайтадан архивтан қабылдап аламыз. Осы ғой, иә, жолы? Иә, дұрыс. Әлде нулевой класты бірден переводпен бірінші классқа отырғызамыз ба? Жалпы әдістің екеуі де бола береді, сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы. Бұл балалардың санының көптігіне байланысты. Мысалы, өте көп балалар бірінші сыныпқа өтіп кететін болса, онда сіздер оны жаңа оқу жылына ауыстыру батырмасы арқылы бірге ауыстыра саласыздар. Ал егер бір-екеу болса, онда 0-дік сыныпты мұрағатқа ауыстыра саласыз. Одан кейін жаңа бірінші сыныпты жасап, жаңағыдай қалатын балаларды қабылдай саласыздар мұрағаттан. Әдістің екеуі де болып кете береді. Бұйрық туралы ақпаратты енгізу үшін сіздер оқушының профилінде, мысалы экранды қазір қарасаңыз, бұйрықтар деген жерге жаза салуға болады. Мысалы бала маттан бірінші сыныпқа көшті деген. Оны былай енгізе салуға болады бұл ақпаратты. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Факультатив сабақтарды қалай енгізуге болады күнделікке? КББ деген бөлім арқылы, яғни қосымша білім беру деп аталады. Міне сіздер қазір оны көріп тұрсыздар. Жалпы егер болмаса сізде мектеп, менің мектебім әкімшілік ету, міне қосымша білім беру деген батырма тұр. Өтіңіз деп басатын болсаңыздар, қосымша бөлім сізде ашылады. Бұл тағы бір жарты сағатқа айтып өтетін тақырып болып табылады, сондықтан мен сізге нұсқаулығын көрсете салайын. Мысалы, жүйеде отырсыздар, көмек деп басасыз, қолдау порталы сізде ашылады. Әрі қарай әкімшілер мен мұғалімдерге, сосын мына жерде қосымша білім беру. Міне мектептегі КББ ұйымын қалай тіркеуге болады деген барлық нұсқаулықтар жазылған, қалай не істеу керектігі туралы. Және осы жерден тапсаңыздар болады. Мен қазір сізге ссылкасын чатқа жібере салайын, сол ссылка арқылы көрсеңіздер болады ақпаратты. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе, сыныптарды жаңа оқу жылына көшіруді тамыздың ешесіне дейін орындау керек. Садовая мектебі, ондай шектеу жоқ. Ең бастысы, сабақ басталғанға дейін сіздер өткізіп үлгерсеңіздер болады. Себебі сабақтар басталып кетеді. Мектепте сіз админсіз, бүкіл мұғалімдер сізге келеді. Қашан толтырамыз, қашан расписание жасайсыздар деп. Сондықтан сіздер осы аптаның ішінде жасағандарыңыз дұрыс болады. Бірақ жалпы жүйенің ондай арнаулы бір шектеуі жоқ. Гульдера Максутовна, если класс пустой остался, удаляем или в архив отправляем? Обязательно класс переводите в архив, если класс остался у вас пустым. Объясню почему. Если при переходе в администрирование школы вы видите красным цветом то, что есть предупреждение, что остались классы, это повлияет на мониторинг активности. Если в прошлом году у вас есть классы, которые остались синим цветом, это плохо. Если есть какие-то пустые классы, не переведенные, лучше сделайте это обязательно, потому что они повлияют на мониторинг. Отсутствие расписания в этих классах, у вас сильно упадет показатель наполненности расписания. Поэтому сначала, когда вы работаете с классами, убедитесь, что ни одного класса не осталось. Вот. Румия Ахмеджанова, КПП переводим на следующий год или выпускаем? Смотрите. Все зависит от количества детей в классе КПП. То есть если у вас там 2-3 переводятся в новый учебный год в первый класс в вашей школе, то вы можете КПП-класс просто выпустить, создать новый первый класс в новом году и туда из архива обратно восстановить детей в первый класс. Если же у вас там 30 детей, все 30 переводятся в новый учебный год, чтобы их не выпускать и по одному не вытаскивать из архива, каждый раз сидеть, это очень много времени займет. Вы просто переведите этот класс в новый учебный год, как я до этого показывала по стандарту, то есть перевод класса в новый учебный год. Тогда все дети просто перейдут
идут, чтобы потом не сидеть с каждым ребенком. Если вы переживаете насчет того, что не будет приказа о зачислении, то насчет этого не переживайте. Смотрите, есть у нас условно дети, и в профиле ребенка во вкладке «Приказы» можно указать информацию о зачислении в школу, о зачислении в 1 класс, там, дату, номер приказа, вот, то есть приказ о зачислении его. Вы просто здесь вот указываете там номер приказа, дату приказа, сохраняете. Все, приказ будет. И это никак не повлияет на то, что вы просто перевели класс, а не выпускали и создавали новый класс. Вы можете просто массово их перевести в новый 1 класс и указать информацию о приказе. Ничего страшного не будет. Вот. Коллеги, еще вопросы? Вопросов нет? Скажите, пожалуйста, с этого учебного года в системе обязательным показателем будет количество учителей, которые прошли курс «Цифровой учитель». Да, по мониторингу активности. Смотрите, мы сейчас перейдем в систему мониторинга активности. Кстати, обновление будет не в 1-ю неделю, вот не 1 и 2 сентября. То есть не ждите обновления в субботу, там, 3 числа. А обновление будет на 2-ю неделю. То есть у нас есть время 1 сентября, 2 сентября. Можно не переживать. Следующая неделя полная. Мы вот тогда в субботу ночью будем обновлять мониторинг. 1-я неделя у нас есть. Переходим в мониторинг активности. Да, действительно, у нас появился новый показатель, который называется «Цифровые сервисы». Здесь будет показатель, который называется «Цифровой учитель», и на него будут влиять количество сертификатов, которые получили педагоги в вашей школе. Сейчас порог прохождения — это 30%. То есть, условно, если у вас в школе там 100 педагогов, то 30 из них для выполнения показателя должны получить этот сертификат. Это требование Министерства образования, потому что, как вы знаете, сейчас наш министр Мурза говорит о повышении квалификации педагогов и так далее. Знание системы Кунделик также влияет на этот параметр. Поэтому мы пока поставили заниженные критерии, то есть только 30% педагогов должны получить данный сертификат. А платный он, потому что Министерство просвещения не выделяло денежных средств на создание этого курса, на создание этого сайта, на создание серверов и так далее. Соответственно, компания, сделав все это самостоятельно, поставила такую небольшую цену за получение этого сертификата. Показатель «Цифровой учитель» будет влиять на активность школ. Это вот с нового учебного года. Но первую четверть, сейчас, если у нас 96% школ должны выполнять все показатели, то мы занизим к началу учебного года, то есть там будет 60%, не очень строго, поэтому пока вы вольетесь в колею в учебный весь процесс, у вас пока будет время не сильно поднимать и не сильно бежать за этими отчетами. Самое главное, на что вы должны обратить свое внимание, это на расписание, на движение в школе и на выставление оценок. Пока министерство не будет так сильно проверять, поэтому вы, пожалуйста, пока ориентируйтесь на основную систему. Здравствуйте, а если обучающиеся переходят в другую школу, выгрузку табеля нужно делать или отправлять в PDF-формате? Смотрите, Апановская школа. Вот этот вот электронный табель с подписанным электронной цифровой подписью, он никак не будет отличаться от табеля, который находится как бумага на ваших руках. Электронная цифровая подпись равно печать и подпись физическая. Поэтому это не будет ошибка, если вы по почте отправите той школе табель, подписанный ЭЦП. Вы, во-первых, не будете тратить там средства какие-то на бумагу, во-вторых, вы не будете ждать, когда приедет человек, заберет табель, или вы поедете, отвезете этот табель ребенку. Вы просто сможете отправить этот табель по почте. Это нормально, и информация о том, что табель подписан, там будет сразу же указано. Сейчас у нас, в принципе, еще немножко времени есть, я вам покажу, как выглядит подписанный табель успеваемости.
У нас сейчас все школы тестовые, поэтому мы подписать не можем, потому что в системе DocuLight только существующие школы регистрируются по своему бину. Вот, поэтому так, вот здесь вот, видите, подписано, там будет информация о том, что табель успеваемости успешно подписан. И вот внутри самого табеля тоже будет информация. Вы попробуйте, как попробуйте, вот так будет выходить. Тип документа, будет написан табель успеваемости, номер документа, каждый документ будет фиксироваться определенным номером. Отправитель, там будет школа или ФИО этого классного руководителя, получатель и получается время доставки, то есть информация о том, что табель успешно подписан. И вот здесь будет ключик, подписано, тип ЭЦП личное, если физлицо, юридическое, если это директор. Ссылка будет для проверки и время подписания. То есть все документы будут законодательно корректными, если вы отправите их, подписав только ЭЦП. Возможно ли посмотреть запись вебинара? Ну, благодаря управлению образования и методическому кабинету, который организовали этот вебинар, они сейчас записывают его. Поэтому, как они ранее писали, они вам разошлют запись этого вебинара, чтобы вы смогли его посмотреть. Құрметті әріптестер, вебинардың жазбасын сізге метод кабинет немесе білім басқармасы жібереді. Себебі олар сіздер үшін осы вебинарды бастады, бізге хат жазып, оны сұрап, сіздер үшін арнап оны жасап берді. Егер қажет болған жағдайда олар өздері сіздерге записті жібереді. Мен өзім айтатыным сізге үлкен рахмет. Жаңа оқу жылымызды тыныш әрі жылдам бастайық, ешқандай жаңалықсыз, жаңартусыз. Егер сұрақтарыңыз болса, күнделік компаниясына сұрақтарыңызды қойыңыздар, сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Уважаемые коллеги, спасибо большое вам за то, что поучаствовали на вебинаре. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое. Желаю вам успешного учебного года, чтобы он начался без каких-то таких больших новостей, чтобы он прошел спокойно. Желаю вам удачи. Всего вам доброго. До свидания.